Bag nga bigat kada kayo, mga kumare, mga kumpare. Ket dadtoy man ni kumpare yon nga agarabid iti parparalan na video. Ket itatapaw manja kakadwa ni kumpare. Ni kumpare nga may sa te kadwak. Pang kami man nagtabukulan. Nagkalap kami mat kini kumpare ka inawis nakmait ka. Awang gamin ni kumpare apaw. Tapan in-hire da po jay bangir nga municipality. Ta dakano ti parchin na di jay nga karkarne bababoy. Ket ni kumpare ti kadok kata. Tayo na po. Tayo ni kumpare mi nga kwa imot ti waig. Iyam among na ti waig agiti apaw. Di mo nagparty di Madipay. Hindi mo nakapatay? Madipay. Ba't nagsakit siya? Kamo? O nga tayo mahalata para eh. Pang may sa kilo lang yan. Pang sida-sida lang. Iwan na. Pagla sida ni kumaray ya. Bang kami pa pumakat tapaw ta iyawid ang miti sida ni kumaray. Nyatalan tang tilapia dahil nalalapag na tilapia ya. Nalulukmag. Madinay masay na kukutong niya. Ket dadya ni kumpare kapaw nga may sa. Iti nagan na day tapaw ni kumparing pantabo. Tinagan na kumparing pantabo. Kitan tayo man tatatilayng na mati nga kapaw. Kumalap. O niya da nalalain kini kumpare. Galalapay tikang ko nga po. Ipaka na. Ket so atin na po ipakpaka na ni kumparen. Ti balang gagawin. Ay nanagunagain. Sa atin na po ti muna nga pakat mi kini kumpare. Dito yung nga makita na po no niya da nalalay nga kumalap ti lamas kini kumpare. Kahit naipakat natin may isang ako na pa. Bumangir kami kini kumparit ta. Mandanat ta. Kumparet. Barbarong spot ate apaw. Barang adado timangan bitaw. Nga tilapia. Ure-ure kayo lang dito na po ta pa. Gipakat kami pa. Kini kumpare. Dito tayo nga makita no sino da nalalay nga kumalap ti lamas. At isuday ta na po ti may kaduwa nga ako tayo. Pakat mi kini kumpare. Bareng makadu kami tatata barbaro pa lang nga mapakatan da ito nga area. Nagure-ure tayo lang nga napaw. Shout out gayam kini kumparing Alan Madriaga. Pare, shout out kanyang pare. Dati kami manuay gan, nagkalap ti tilapia. Kini Ma'am Charlene Princess Vlogs. Ma'am, shout out kanya ma'am. Ingat parate. Charlene Princess Vlogs. Shout out. Ket tagdi man na shout out apaw. Tinagnagan na. Inton sumarno a video mi kini kumpare. Ta ilista mi man namamin nga agpa pa shout out. Dalpas kami ni kumpare kon nga nagpakat ti balangag apaw. Aguray tayo ti uras. Santo pantay man sarwagan ay kini kumparay. Barbarag nga duti malamay. Barbarag na sirsurtiso na. Pami sarong karna di impakat minapo ta naglablabas ti urasain. Lapugit aja paray. Screen na sa isintanala na hitaw. Tag 2 kilos pa di pa nasangsanga di ko na screen na mait. Lapugit aja nga tao. 120 kilos. Iso dayto iti umuna nga sarwagan nga po. Da garod. Uy, dapat mga na. Alam garod din. Nalaing sama ati kumpare nga may sa. Nyata. Barbareng apare. Barbasan. Batit. Ay, good satan. Damag. Adi ko tangay pare. Taning. Aray.
May kaduwatan pare. Ini kita pare. Nih, ganda dekat. Okay. Tisakak. Tam, Kabulos sa tingko. tisakak. Tisakak. Sige. Oh, okay. Nakabulos aja. Jay, Kami nang kahit. jay bagatan. Oy. Ano? Ate ba ba't ito mo nanaktakin igid? Tinigid dati. Nalalaing sama ni kumpare nga may isa. Pagigawat mo pare aja ba ta dati bad dagat eh. Dati may sa bad dagat pa. Dadak kelata. Kalbat eh. Ang ganito na pada sa pare. Anang Kapoy sa mga mangiwar. nakulkul pare. Ay. Anang tinudok na pidi ah. Goods. Nalalaing ka ha. Tumabukol para ingam ni kumpare. Paserte din pa. May isa pilang atang kasarwagan niya. Nalalaing ka na talaga ngam ni kumpare sa akin dia. Paserte lang. Kasirti lang. Nalang ba aja kan hindi na panda ti man aja kumpare tanga aja. Di batte. Ano pa aja na amo na pati Namais kanya na. mas kanya na aja. May isa pilang kasarwag atin ni kumpare ka. Nay. Dati pang media kilaw. Dati may kaduwang sarwag minapaw. May isa, tinala. Pare, dijay. Dati sa rogaji. Bali duwa lang tinalamid kaya po nga tilapia kan duwa nga tura-tura. Iloprano nga ko na ni kumpare. Kaya bumangir tayo man di bangir nga pakat tayo. Kaya isa atin na po ti may katalo nga sarwagan ni kumpare. Simbang po ni kumpare chay. Ni kumpare derjay. Papansunod tayo ni kumpare. Nalpas siguro nagparte aja yun. Kaya simbang po ni kumpare kanya ti pinartiyo jaya pare manong nga baboy at tiniro yaw. 17. Nagadumamait. Wen. Ang puros buryas. Ay. Hindi nga tatakila dahil 30 kilos lain ka. Si kaman tayo sumarwag pare tate kumpare nga may saka puro X-mut ti tabukol na. Sarwag na. Ikis na ron. Ikis ba ti sarwag na. Kumpare si kaman pare ta pasikatan naman. Kumbaga ata ni pare ta kwa di tabukol na Oy. kakuan na. Daka tamtampog tinga tilapia kas kada barbasan pag istoryahan nyo man so nga. Adi na sisiksi man ti sarwagan pare. Jini nga banda na jay. Pa kami jay. Sige man pare panalta ka man. Panalta ka mun pare. Nagbilugay, nagtibayin pare. Kaslad dati naala na kahit man. Tas gantayo man. Ito pare. Ha? Damang ko na natin alak. Nyata na kwa dagud-sugud-sunan. Hoy, nasiksi dati pare. Wen daw ti. Di masunay. Nanay ay. Pikpik man paray. Tatay kasla sumalta. Di masan. Stakit. Ang para tayo palapal ko ang pay ginay. Ay, at bati pare. Ha? Batay. Nyata. Kasinsin na din alak nga ka may sa. May alat natin na pare na Ay. Maya tiniparay kita mo tintisakak nga duwa duwa nga nabaddekat. Eh? Wun. Saka pa lang ati tagkamkambal paray. Saka pa lang. Una. Siya man tayo bumanat ground. Ay na saka. Urenyad ta nga saka dakar ka nata.
Kumpare mo to sakat eh. Ruking na. Kumpare lilahon na. Tangay. Ay da. Dapay ba tinti may sanga saka. Undo pare ta. Nalalang ni kumpare. Digwasak pay. Yun na. Sakat ipagkamkamon lang. Talay nga pare, sa kala pagkambal mo ka makalalatay ah. Punay Ah. na siwaig. Great. Masata. Di bayar nga sak paray. Bakit rasa ka? Ata. Video takilate pare. Kakasinsinda. Ay. Puta mo raw. Gimaran. Ikan sawat tipang paswerte pare, anak apa ni kumpare nga ka. Tumabukol so na pare ka, i-case. Good size sa gitan. Natari ko rin pay pare. Banatan pare. Puskul dah. Puskul ata, ito tinakalamidikal man ti nasisiksika. Ini kumpare. Nagtibayin pare, ikom dini pare. May salat. Putungan na pare. Utungan na, di pa nga kalim mo mag. Di pay. Ipalapal mo dyan rin ng pare. Nya naman ito ni kumpare to. Madadakkel natin ti kunak pare, di man nga naratak. Tanta oh. On pare, nakapoy ah. Di bangir man na, dapat mano pa yaji na pati di pare. May isa. So pila nga ti nalami apo. Hindi kumpare. Dapat ti may isang tabukulan na eh. Bumangir kami apaw, pang may sarwagan aja impa kami kini kumparay. Na panglas aja yun apaw. Sapay lang kumata, manayunan pa atin alam kini kumparay. Sa atin apaw ti panglas nga sarwagan ni kumparay. Barin ko mga damala na. Nasurata. Dah nalam. Umay. Nakataray siguro ako. Awa. Nagsubli siguro ta pare. Ito yung pare aji kuan. Nyata. Bagbaga mato yun nga mabaling nga paldaan nga tilapia. Butsugan. Win. Jay. Ay, mabalinatan pare. Palinin. Sige, ibarsak mo dyan ini kumpare ta. Isabit na jay. Pare. At ini pare, medyo damakong kuna natin. Natampugat ang katalagan. Agpingpik matat siguron. Barbasan. Di ba yun pare? Nga pare ta ungwa man ta bugwak peti ngiwa na kasab da bad brit na kay. Simuhan. Nay. Bad brit. Masen tilapia. Gimasin pare. Kanak tulin. Tamo ng tilapia kon. Kan tilapia man nurabiin. Tilapia man ng tatans, tidi nga tilapia. Nugbiya na aja tatay pare. Huwag mabalin mo pare. Madimbaling nga lips natin pare na dikdik kay. Jika. Puros da nga upa. Nya gituy nga upa na yan. Tilapia upa kas kadan nya dagituy nga tilapia nga barbasan en. Iwarbo ka rin pare. Kambal na pare. Sulay. Lips to lips mo pare. Dalat na dikinan sa kayat. Ano pare? Tamanan. Win. Agping-pink man na eh. Mupalin nato yun. Wa man ni kumare. Kumare. Masen pare. Naman ti naprusa nga tilapyanan. Bumalasitang. Naglumugan na Malaing yan. gangatal talaga pare. Win, bumalasitang ati pare. Kaslag. Hindi kayo nga kumpare ta. Tawon ko mati ko ata. Busy. Nalubog sama ta pare. Win, rati manin. Napungkak nga nalumag. Kitam na eh. Sa Ay. ti kwada. Ti Mother Marjorie da natiliw ko. Nalala. Kila yung Mother Marjorie da pare. Ewan pa yung kada. Naglaing gan pare. Nagtaklulop po natin Mother Marjorie. Ito na yan Mother Marjorie. Tungwang kaman. Tiba yung pare. Good. So dahil tinalami kini kumpare nga duwa. Tiya po. Sanga ubon si kapaw. Sanga sakaw. Good. Pinag-aawid na po. Gahig kami kini kumparen. So dahil kumpare nga duwa. Nga maat. Ngal daw tayo pa ay. Santag sublay. Good. Hanggang na dito ilang ang video tayo na po. Nga parparalan. Agawid kami mang kini kumparen. Tayong kami pa mangal daw kini kumparay. Tama bisin na taong ke Uldawan. Agyaman kami ti panagbubuya yo apo, like and subscribe. Share our video. Maraming salamat. Diyos ti kumuyog. Amen.